Ovu pozadinu što čujete lekcija o pedagogici. Kako vaspitati srećno dijete. Šalim se, ne, kako vaspitati kćerku koja neće ući u brak sa abuzerom. To mi je ova lekcija. A prije toga je bila, uglavnom ja to tako sramno na vreme. Danas sam se malo našminkala, kao što vidite. Nadam se da mi neće ništa iscurit. Stavila sam New Well, onu neku roze kremu. Stavila sam Note, valjda BB kremu bit će da je. Stavila sam sjene i malo na obrove sjena Golden Rose. Maskaru Essence i Estee Lauder Carmine. I to je to. Mislim, to je moj nude look, pa se i ne vidi da sam se našmunkala, eto da vas informišem. Idemo sada. Ja ne znam gdje bi mi. Zdje bi bila kao pospana, ali sad je dobro. I sad se ona igra, sad ja moram grab priliku dok je ona ovako u igri da tipa, ne znam, podim suđe iz mašine ili da se našminkam. To sam ugrabila u jednoj sobi. Tako te neke sitne stvari da odradim za kojim treba neka koncentracija. Koje ne mogu da multitaskam zajedno s njom u rukama. I nakon toga idemo do prodavnice, na toboga, na ljulje, na to. Hoću da nađem... Ja sam da pređem na prirodniju neku kozmetiku, ja mislim u mojim godinama su ljudi već u tom fazonu. I gledam naravno i Rocher i šmekam već dugi vremenski period, ali i Rocher u Turskoj, mislim svugdje on nije jeftin, ali u Turskoj je baš preskup, tako da nije mi to varijanta. I, mislim, jesam varijanta, ali brate, ko će ono dizat kredit da kupiš i Rocher, ne znam, ja kremu za lice. Tako da, razmišljam o varijanti da nađem analoge. Eto je to, završio sam mirni period. Da nađem turske analoge kvalitetne kozmetike za njegu ili ove dekorativne prirodne nema. Ima samo rosece, sam našla neke karmine kao prirodne u onom, na Trendyolu, naravno ja sam kupila na Trendyolu, ali nisam našla ništa drugo. A što se tiče kozmetike za njegu, našla sam dosta brendova kvalitetnih i prirodnih i sama sam bila šokirana da sam ja njih prije viđala, međutim ja nisam znala, ja sam mislila da je to nešto bez veze, da to nije kvalitetno, da je to... Da, Ružo? Idemo na tobogan, hajmo. Tako da, još sam shvatila jednu veliku istinu, a to je da meni lakovi traju po pola sata zato što ja ne stavim bazu i ne stavim gore onaj top coat. I naravno, ako nije lak premazan top coatom, da će da se skine. Ok, krećemo, ljubavi, mama i... Narode, valjala mi kapica. Sad sam bila u Šok supermarketu. Kupila sam vam par stvari za Grećnu, pošto Zeynep ne može gladna da se voza. I kupila sam nam pak onaj sprej za čišćenje. Inače mi je kuća ovaj treći dan savršeno čista, ja ne vjerujem. Znači, i fore neće se ni napraviti haos zato što učim se da vraćam se na svoja mjesta i bukvalno uvijek vam bude čisto gdje sam bila cijeloga života da ovo znam. Nego ja moram gledat YouTube tutoriale kako očistiti kuću. Never mind. Znači, oprala sam prozore u onom tom ulaznom dijelu, nikad nisu bili onako čisti prozori. Pošto sam kupila onu četku kao četku za čišćenje prozora, specijalno. Mislim ono s gumenim, pošto oni imaju onu kao sa nečim od mekšeg materijala, kao imaju one četke, ali one nisu za prozore su gumene četke, tako da sam našla neku, nije idealni kvalitet, ali bar je guma. Znači, šta je tu je? Znači, ko nije znao, ja sam u studentskom domu radila u studentskoj organizaciji koja preko ljeta radi renoviranje univerziteta i mi smo čistili prozore, naša brigada. Imali smo 2 brigade za čišćenje prozora. Uglavnom ja sam bila profesionalni čistač prozora. Eto, ko nije znao.
Tako da sam kupila taj pak, kupila sam losion za tijelo. Eyüp Sabri Tuncer. Hoću da probam te marke, čula sam da su kao proizvodi dobri. Međutim, ja sam njih prije ignorisala zato što ti nepoznati turski brendovi meni su bili kao sumnjivi. Ja sam mislila da je to neki loš kvalitet. Međutim, čula sam da su dobrog kvaliteta. Nećeš ovo? Dalje sam kupila Zeynep drvene slagalice. Ništa me ne pitajte. Dalje sam kupila tepih za kupatlo. Evo ga ovdje. Ako hoćete snimit ću detaljan haul šta sam se uzela. Samo nisam uzela pelene za Zeynep zato što u šoku nisam našla veličinu, imala samo Maltix dvojku što smo mi davno prerasli. Dalje. Šta ima dalje? Uzela sam tepih za kupatlo, tu sad napišem muž da mu refundira novac za to. Zato što je muškarac dužan da obezbijedi porodicu, kuću i tako dalje. Ja nisam dužna da plaćam tepih koji ide za kupatlo. A ako nemamo taj tepih kupatlo, mislim, mi njega ne bi ni koristili, nego je problem što Zeynep trenutno spava. Ja sam snimala story time video na telefon do duše, ali dobro. I idem sada ovu zaštitnu ogradicu da stavim na krevet, jer kad sam uspavala Zeynep, nije ona baš toliko čvrsto zaspala na drugu turu, to je napala se, probudila sna, onda sam je uljuljala i sad je opet zaspala i ja sad idem da stavim ovo zato što sam ja nju spustila na krevet, jer da je spustim na njenu bešiku probudila bi se. Tako da sad moram dodatno ove ogradice da je osiguram za svaki slučaj, znate, paranoična majka. Trenutno pravim moj pokušaj merđmek čorbe. Neću dodavati u nju salčas ili tako nešto, pravim čisto za sebe i za Zeynep, tako da muž neće jesti. Onako muž ne voli merđmek, pogotovo kad ja pravim. Pogotovo. Tako da, pravim na svoju ruku. Tačnije pravim bez salčas i ispržala sam luka, dodala sam kao pasulj i sad sam dodala još krompira narezala. Trenutno režem krompir i to će da bude čorba za Zeynep i mene, ako bude htjela Zeynep, ako ne bude, šta da nam radim. Još jednom nam brzaka haul stvari za kuću. A tačnije, ovi par stvari što sam uzela, tačnije organizeri i kako su ona? Organizeri i tepih za kupatlo. Muž mi je već refundirao novac, prokaro kumama. To je bilo okej. I ništa, jedno pola sata. I ono kao da mu napomenim, pošlim broj svog računa, pa da ne imamo broj računa. Ovako, dođem 2 komada, to što miriše na onu prodavnicu. Dođem 2 komada, jedan veliki, jedan mali. Trebalo se da kupim još. Wash by hand. Dobro je. Piše da se pere ili ručno ili veš mašini. To mi treba, jer fakat mi treba da može u veš mašini, onda mogu svaki par dana da ga stavljam zajedno s onim. Ovo i ovo. Tako izgledaju, eto ga. I uzela sam još ovih kutija jer su mi jako korisne i dobre za igračke. Uzete ovu kutiju, ako je rastavite, stavite ju dolje ovo dno. Da se dno od jedne kutije završila. I to je da imate kutiju za igračke. I već imam jedno 3 ili 4, to je uzela sam sve koje su bile u marketu. U Šok supermarketu, tačnije su bile po 79 lira, mislim. Evo je još jedna. Uzela sam 2, više nisam htjela, a mogla sam kupiti još. Vidite da su sve jednake veličine i boje. Plaža Božja i nova. Dalje sam uzela ove blokove za Zeynep. Drvene, zato što su drvene, zato što sam ih viđala po internetu mnogo skuplje. Nekako je to 2 razli.
Dalje sam uzela ovaj French manicure set, a u stvari ovo mi je da imam kao bazu i top coat za obične lakove. Tako da ovo je marke Mon Amour, jer u Shop supermarketu samo Maxi Brush. Jedan je bijeli, jedan je kao bijeli. I mislim da je to taj top coat zbog kojeg mi treba ovo cijelo pakovanje. Dobro, treba imati bijeli. I za French manicure, ko voli French, da pravi volima French. I rekla sam vam da pokušam da nađem neke kao turske brendove, prirodne kozmetike i ovaj Eyüp Sabri Tuncer mi je preporučen. Sad onda vidim. Pa boga mi, ne bih baš rekla da je prirodan, ali nije loš kvalitet, iskreno. Bar tako kažu. Ako se prodaje po Rossmanu, Gratisu, Watsonsu, znači da je dobro. Ako se prodaje po džidžmiđarnicama, znači da nije dobro. Samo da vidimo kako je mirisa i kako je uopšte. Znači ovo je losjon za tijelo. Da li će mu uopšte raditi pumpica? I ne znam uopšte kako se pumpica otvara. Ne može uopšte. Eto. Skontit ćemo to za pumpicu. Proizvod itself. Ima poprilično jak miris. Mislim, ja volim više onako kao prirodnije, što nije parfemisano i to. Ali, a evo ga radi. Evo ga, sad vidimo. Ima kremastu teksturu. Pa lijep je miris, nije jak, onako baš lijep miris, sviđa mi se. Kao prirodne masline. Međutim, nije on baš toliko prirodan, ali fin je. I miris je baš lijep. Like od mene. Eto, to je to što se tiče hola stvari za kuću i oko kuće. Ja bi mogla sad iza Zenebu još jednu šetnju, bar kraću, ne mora baš skroz do onog parka da idemo, recimo da izađemo samo da se nahoda dijete. On bolje zaspi, gospica. I da ne staviti ovo odmah, znači neću ga praviti prije korištenja. Odmah ću ovo da stavim u patlo. Muška dođe da bude oduševljen. Eto. Narode, samo da uđe u zapisnik, vidite što mi ispod okretno. Ovaj Eyüp Tuncer Sabri. Znači, jako dobar. Sad, ovo što sam mazala po ruci. Ostalo mi je na ruci kao da ste malo kap maslinovog ulja stavili na ruku. Jako je lijep miris i onako fina vam bude koža poslije njega. Baš dobra stvar. I evo kako se naziva. Nije reklama ljudi. Eyüp Sabri Tuncer. Znači, ako dolazite u Tursku, možete kupiti na poklon, ako mi je recimo za 2 evra poklon, koje pogotovo ovi što vole beauty tematiku. Jako lijepo miriše i fin je efekat na koži. I vrlo je jeftino, znači možete na poklon da donosite, lupam, kupite 5 komada za 10 evra i svima poklonite, bit će zadovoljni. Prelijep, blag miris, a djelom mi je kao jak miris kad sam tek otvorila. I super, može i kao kremer za ruke da se koristi. Kome god znači da poklonite, super će biti. I vrlo je povoljno, ima po svim marketima i po svim džidžmiđarnicama se ova marka prodaje. Po Rossmanu sam vidjela 100%, ovo sam uzela, ja mislim, u Šok marketu. Tako da, eto, preporučujem. Evo nas u šetnji broj 2, a tačnije, malo smo samo izašli ovdje u parkić, koji je 10 metara od nas. Samo smo izašli, vidite što mi je oko. Kao kod pande i dalje. Ne smeće, ne. Uglavnom, izašli smo ovdje. Imamo čisto to da Zeneb nahoda da bolje zaspi. Pa Zeneb ne smeće, molite mama. Hajde, tuf. Tuf znači baci. Tuf. Bravo.
Tako je narod. Džamija je skoro ponapravljena. Ok, narode, evo me trenutno nazad. Neka da mama kaže šta u kameru, pa ću ti onda dati, ok? Eto, htjela sam da odjavim vlogić, ali uglavnom neće biti moguće izgleda zato što Zeynep mi ne da kamericu. Eto, like da ovaj video, pretplatite se na moj kanal, vidimo se sutra ako Bog da, pozdrav. Razumjela je mama, evo.